Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uri kuri Elmo Pod cyangwa wakoze subscribe kuri Elmo Pod. Niba uri mushyashya hano ndagira ngo ukore subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Tuba tuje rero muri the update namwe mu makuru agezweho hirya no hino mu Rwanda. Reka duhere ku nkuru ya Miss Mutesi Aurore. Uyu yabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ubu ngubu akaba yamaze gutangaza yuko ubukwe bwe buzaba ku itariki 15 z'ukwa munani 2024 bukabera hano i Kigali. Ni nyuma yuko bagiye mu mategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abawe n'umugabo wiwe witwa Jacques Gatera. Ubukwe bwabo rero bukaba buzabera hano i Kigali mu kwezi kwa munani. Tuvuye kuri Miss Rwanda Aurore, nagira ngo tujye ku yindi nkuru. Ni inkuru ya Platini P yamaze gushyikiriza abagore ba Jay Polly inkunga bemerewe mu gitaramo cya Baba Experience. Kuba bikurikiye mwabonye ko hakozwe icyo twakita fundraising cyangwa se kubatera inkunga. Rero muri miliyoni zigera kuri 16 bari bemerewe, Platini yamaze gukusanya ayo yari yemeye ndetse n'abandi bantu. Kugeza ubu ngubu bakaba bamaze gutangaza ko bamaze kwakira miliyoni 13,500. Abarimo Rocky, Aria Cole, Clement, Coach Gael ndetse n'abandi, yewe na Platini nawe yemeye miliyoni, bakaba bamaze kuyatanga. Na The Choice nabo bakaba bamaze gutanga ayo bemeye, bamaze gutanga 500,000. So abagore ba Jay Polly bakaba bashimira byimazeyo buri muntu wese wabashije kubafasha. Tugiye mu zindi nkuru ziri kuvugwa, nuko umuhanzi Christopher mbere yuko yerekeza muri Canada mu bitaramo afite yo muri Ottawa, yamaze gushyira hanze indirimbo ye yitwa Vol. Akaba ari indirimbo iri gukundwa cyane hano hanze. Niba utarayireba nawe wayireba. Uyu muhanzi akaba azahurira ku rubyiniro n'uwitwa Ben Adolphe, nawe muramuzi cyane hano mu muziki wo mu Rwanda. Ku zindi nkuru zihari nuko Dr. Nganji agiye gushyira hanze album yise Kinyarwanda. Iyi album izahurirwamo n'abasitari benshi ndetse n'abandi bahanzi bakizamuka. Mu bahanzi bari kuri iyi album harimo nka Bushari, harimo Betray, hariho Zeo Trap, hariho Ice Nova, harimo abahanzi benshi cyane. Yabakusanyirije hamwe akora album y'indirimbo zigera kuri 14, akaba yitegura kuyishyira hanze vuba cyane. Ni nyuma yuko afite izindi album zigera kuri 3, harimo nk'iyitwa Doze, iyitwa Overdose na After Dose I think. So akaba agiye gushyira hanze rero indi album ya 4 yise Kinyarwanda, avuga ko irimo gakondo ndetse ivanze n'iyi miziki iri moderne. Twitegure kuryoherwa nayo. Naho tuvuye mu Rwanda tunyarukire hanze y'u Rwanda. Haravugwa iki hanze y'u Rwanda rero? Mu minsi ya vuba cyane ku itariki 18 umuhanzi Masamba azaba ari Kampala. Ni mu gitaramo cyiswe Culture Night, niho azajya gutaramira abanyarwanda baba Kampala ndetse n'abandi bantu bakunda gakondo, imiziki ya gakondo. Tunyarukire hanze y'u Rwanda turebe n'ibiki bihari. Duhereye mu gihugu cya Kenya, umunyarwenya Eric Omondi ari kubaza inkuge.
ibi ngo yabitewe n'iki? Ni nyuma y'imvura nyinshi yaguye iri kugwa mu gihugu cya Kenya. Eric Omondi we yahisemo kubaza inkuge ngo arokore bene wabo. Tuvuye muri Kenya nagira ngo tunyarukire mu gihugu cya Nigeria. Haravugwa beef hagati y'abahanzi. Ni beef abantu abo ku rubuga rwa Twitter bahaye izina rya Afro beef, cause ni beef iri hagati ya Wizkid ndetse na Davido, hakaba n'indi iri hagati ya ukundi gushamirana kuri hagati ya Tekno ndetse na Kiss Daniel. Izo beef ngo ziteye zite? Ni Tekno warakajwe nuko byavuzwe ko umuhanzi Kiss Daniel yamuhaye agera kuri miliyari y'amanayira bitewe n'indirimbo bahuriyemo yitwa Buja ya boostinze ku rwego rwo hejuru. So iyo ndirimbo rero ikaba yarinjije amafaranga menshi, bituma Kiss Daniel ahereza Tekno 1M y'amanayira, na Tekno abihakanira kure avuga ngo barabeshya, ndetse no mu mitungo ya Kiss Daniel nawe ubwe ntiyayabona. Kiss Daniel nawe ati uyu mugabo ni intashima, naramuzuye, kariyeri ye yari yarangiye, mugarura mu gakino yari kwisanga hanze y'ikibuga. Naho Davido na Wizkid bo ni nyuma y'igihe bagaragaje ko basigaye noneho ibintu ari amahoro nta kibazo, kuko nk'ibyaherukaga naho Davido yagiraga ibyago umwana wiwe yitaba Imana. Wizkid ari mu bantu bamutabaye mbere, ndetse Wizkid nawe mama we yitaba Imana, Davido ari mu bantu bamutabaye mbere. So hari umubano mwiza, bari baranatangaje yuko bafite amakoncert bagiye gukora azenguruka isi ndetse bakayakorana. N'iki cyabaye rero? Bahaje kugaragara gutukana byakeye, bahaje kugaragara gutukana ku mbuga nkoranyambaga. Davido ahita anerurira Wizkid amubwira yuko atazashora amamiliyoni ye mu bitaramo byiwe, kuko Wizkid ngo ari ku marembera. Mu makuru ahari mu ibanga rikomeye cyane biri kuvugwa yuko iyi beef yaba ari yapanzwe, kuko Davido na Wizkid bafitanye indirimbo bagiye gusohora, ndetse n'izo concert uko biri kose zirahari kandi zigomba kuba. So ibi ngibi rero abantu bakabivuga bashingiye kuri beef ya Quavo ndetse na Chris Brown. Ni nyuma yaho Quavo akoze concert, amatike yose akaba sold out, ariko yagera muri sale akabura abantu, bikavugwa yuko Chris Brown ari we waguze ayo matike yose kugira ngo Quavo aze guseba. So aba nabo rero Davido na Wizkid bakaba bari kubikoresha, bakaba bari gukoresha iyi kata ya beef kugira ngo bavugwe cyane, bibandweho nibasohora indirimbo yabo i-boosting, ndetse n'amakoncert yabo azitabirwe cyane. Reka tuve muri Afurika tunyarukire hanze y'umugabane wa Afurika. N'ibiki biri kuvugwa muri Hollywood? Let's go. Ikintu cya mbere kiri kuvugwa nuko umuhanzi Taylor Swift yongeye guca agahigo, yagarutse mu bintu aca agahigo. Agira indirimbo 10 mu ndirimbo za mbere zikunzwe kuri Billboard Hot 100. So ni agahigo rero Taylor Swift yaje kuba ashyiraho. Dukomeza n'ibindi. Naho avugwa mu mikino ni kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Umukino wa mbere ukaba wabereye ku kibuga Allianz Arena mu Budage, ekipe ya Bayern Dominique yakira ekipe ya Real Madrid. Uyu mukino rero ukaba waje kurangira ari ibitego 2-2, aho Vinicius Junior yatsindaga igitego cya mbere ku minota 24, rero Isani arakishyura ku minota 53, Harry Kane kuri penalty ku minota 57 ashyiramo icya kabiri, naho ku minota 83 kuri penalty Vinicius Junior atsindira Real igitego cya kabiri. Umukino urangira gutyo. Munsi rero hakaba hari umukino umwe uza guhuza Paris Saint-Germain na ekipe ya Borussia Dortmund, na n'undi mukino tukareba uko
biza kuba bigenda mbere yuko dutegereza imikino yo kwishyura. Andi mu makuru dufite nuko ekipe ya Arsenal yamaze kumvikana na Jorginho kongera undi mwaka w'amasezerano. So keep subscribing, keep sharing, tubane kuri Elmo Pod ni the update. See you in another video. Have a blessed day.